Enyumre no sia bogana rishimama mamuni na juma makwaba. De ba henkan 93.3 FM Sabrasun. Ayansima odresi fiti ewia pem tobre de ba besi enyumre ni aboabo no. De ba besum se enyumre no sia akan kase esanso aye finki fag Friday sanse ne aye fia de kofini yi kofini wan kofini afia mo ene omoda ebusia na nsema yeso no koso de ba besum no de obetie bi ni se endo de bo mamane ani epoema ntemu chairman ma NPP amanyeko ni kasai ama no so kra de tozo se omampani na nado dankwa gufado ebeba ntoabo ewe poema ntemu ne ampa ode ose yoyo yaman boni ade akire kru ye befre no na wachi mu na BEC yinkwalan wa mu hyase ade sohwe ne hyehye so ne dai wa mu di ni nyina bawie ye nti yaman boni didi o machi ani je awodro ekoso ye bekọ ne akoje amane sanso na National Association of Graduate Teachers NAGRAT ababon teacher say Director John Afufo na wo mapa no so mrameda GS ano papa ne mu nya din adwuma no ondwumi nye wapani pa bisu dia tudwa krem se empempre wo man Ghana wo bekasa honhon bone ha no na wo boa sanso na Ghana Medical Association for say yanhwani ya National Health Insurance Scheme no apomdinsi atiba adwumedie no ebegu tam enam nyoma bi wo ansafu from so no ane wapani bi wo doctor ni ma papa wakasa afa sabio adwimkamu yade a wacheche kwa ebetimi afa so asi ano enne akwakoye fiade ye Funky Friday nti ye beti asim ewo ne gidie nsem mu na ene gidie nsem no ena Black Sheriff ne wokani a wonya ne baby ko ka nyame mfa ne kransie yi ne papa babonten abakasa na okasa bufuo so okasa abotra so okasa tse de odanka ana tse de okasma che Nyankopon ye deba ani anashata wale so akasa bosa kwadia baso papa botem sa ye kanyom tofo asa kwadia wo ye nimtuni mapa wei anyabufo bi ne asie adwade babesum se enwumre no nsia akan kase adeshimama kase no aye live on Facebook and YouTube enunti search ahenkan 93.3 FM wo Facebook no nyanya na wa like page no wa comment wi na wa share fefe YouTube nsia na subscribe ade kokko no ana se kyerwadwe mom kuta Yesu moja no mo de ye SMS ana kuta smartphone so awde de nimienu na udem WhatsApp and SMS fafa 0594 841044 0594 841044 ebe kenkan edi amount ebebuo eyadwumadi a eba so memenda bia wo mo esika nwumre South Brim Rural Bank Limited Rural Banks ba ko a ejina ne naso pa ewopom ya wo mo esika nwumre Ochiman Development Association Jubilee Hospital enafi afeye anewu dijo so timi bonde ro papa paintino ahinkan FM Marketing Department asoya snafe Alhaji Hankuri Enterprise esusu ka hu bie sanso ana Bempoma Plaza Wotawa face ne eyi busumi esi wo asia de bonufo kokram ehun ye dewro no ahinkan FM ani Jubilee Hospital wakomo aboma ne busumi awie ye jumedie tenjirente ba ana ebeko eso afi adishimama ensem ni ntremu eni ni mfiti ase ehase wati wasum ye tiasi ensem ni mu wo endoda ehini mebosum ne da toso aduonum ena yani apremantam ni na adwam 20 penny ema New Patriotic Party NPP amanyokunu orumnya for Jeff Kunadu ado yani opani di nsawoso na de enti ekọ na boboa no be ya nwumre samre ye endoda ho ya nwumre no nsia kan kase so ena ne kasa na oche so ye busan se ya tese o mampani eba nto abo ewe premantam na enokrasa senza premantam party no on da no anazi enokre ema ocheche ba bi obefrase so obefrase ewo enkokọ no de didima ko Rock City na watwama ba akuase aba brem ene miamia do bebre na sana odi aba bewie ewo asubua enne ti ye busa no modisi su pansa na no na ade chinya pe so ma yama ne boni se oni akiri ampa odi akiri de owura Jeff Kunadu kan na no ne krenti yanko amaso na ento aba o mampani na nado dankwa kufu ado de hyehyɛ so ewa payment no enne efa dika no de ekoi yamane boni Janet Kwachi ewa man so Janet Majo mo empombo ko de
mo yedase Janet enra yenya enitie se omampani beba ntoabo apuema ntemu na no nam so ma ene wadaroma udi akire ba bia omampani beko na udi akire se ampa ntoabo no ekoso na ekoso a na mane ne sen enkran ne wakoso ene yo sanwa wadi ka kana no pre neno mambe ninde eye na propono ababe wie ewo eye ade film ho eye this region na ana kokata na papa ya de for wadi I want to hospital the dia eye former president Mahama ya when we are today enti ewe no opa the thing for ye session control na washe fire paswa the hospital no eventually etiwe ofi hono na ye ode eye executive regional executive committee de so mo kopie mu rock city no so eye nkwasi apano so no so mo koye meeting na ofi hono okwatibie ekoye session ewo eye ongoing project via ekoso atibie hospital ofi hono saneba nkofo enkoko uba eye enkoko a yewo ekwan kese na edinya ewo hopa efeno eye enkoko abrem road na eye ekwan bia etese ne pa na info ene oba be commission na yeko wie fi hono yekoko pie mu wo eye ofon ase eho na hoko kase ade ba kwa beni aso na eye ne de se watumi aya ma apie mantema ne how ba konso ate pa aye o mai tin kokko abremu yo na bla me fi ko eko abremu ampa na kwan ne ya de enye kwan akora na nso no nyame adomo be ka se so na ne o mo tumi awie kwan na mai aye ofo ate no kwan ne demu yu we ya de a ene na na godan kwa de ati se na ni aso pa ye de copy or no na mo bo jasa exactly how no mo no se na onina ko na kwachi ani de mu nchimu ho kakra wa homa no atwetwe ne mu mo na mo esino emunya bia nanka akra na me dia to manfo enem no asia na emomo bidu ba bia ho ya eche no matini dia ma o enti mete dia wo kana se a wakwakọ bie abrem kokokwan na no akọfo ase megidi se mu firi no mo kọ ache ase na mo kọ wi asubua na asubua de no mo wie ede na mo kọ ye bia koso no ache ase no eya sote kokọ committee efo no ba eye agenda 111 project our commission na if you on your baby PM or subo so subo so agenda 111 project Janet Hawman ndi mbuayen eni mbuayen ti ebusione ne amane boni a Omanpenis excellency na nadu dankwa kufo no nto abodi frase ne wa premantim no odi eche krenkren to krankran tena nka omma ye baako ti sabrofo mu bia ba na efen ono na yi baako ena nka omma ye pa na oma no etwetwe na so em se de pese yete no ya te san se invitiation ni awiere na wawo no tofa se okọ achia so okọhwe agenda 111 project ena okọhwe ena afi okọ asubua no kọ wie no so agenda 111 project ena okọhwe ena okọ fansin so kọ bie astrotefa no ekọhwe agenda 111 project a ekoso ena okọ abrem kokọ kwanso akobia no ena okọ atibie ehonso okọhwe dwumade bia ekoso atibie government hospital ti ne tofa bomu no ena na yaman boni Janet Kwachi edman nti entobo no nwie o transfer beto aso nti dia kenna no ye besan akonna so nyame boa ebresim na
abusia sa neima pani gu na probo so na wa furu simpie ni apa wodo adi enseme to dwana chosa na watwi mu so na JHS BC instruction no wamo de ahihye so pani we potem a wamo tro ne dendenden so wa man Ghana fa na nyina uhwa disuafo a wamo ekokotro instruction na wamo ye 552,276 ana so wamo kokotro ye sentence ahodo no eso aye 18,501 ana wamo ekokotro ye trese empempre ana safiwe adisuafo wamo kotro instruction wamo dodro ne ba form kakrepsa fimpinu ani aduonu ba kuna wamo dosu ye papa nenne ana brewa ayi puma wokwemu ansosha wamo hyase efiti Jordana wamo di ni nyina so ba na wie ye tie kwa homa ne so na ye ne yamane boni eye kwesi ofori enkwa twetwe nkwamo bema na anwumre ma ha o ya mi ba ne bom ti say ayo bo ade adaroma majumom obo ade adaroma na wo so ani na anana disuafo ebisi nsɔhwɛ no wamudi ni nyina ba wie ye wo na wudi akire adisuafo no wamu wie ye no ɛho ɛtesen yo minya ba me da se ampa adisuafo no Yakobon sɛ yenka ne kure enne na omudi nsɔhwɛ efe no BC putoka sem ne ka no BC no enne achiase gesi kwala ebaba ji ye nsa nsɔhwɛ no eye ni padodo empem ene echire ene ya me no kasei in fact enkofo no ana school fo no ye enkofo bi a o mani ajiye pa esan se de o mo si ka no kire se obi wo ho no ma bigini obehya se se o tro nsɔhwɛ no obo na obi akwakɔ e bibie twere o si ye twep eso edu o mo so de entimi ankoba sa na ene Yakobon ya dom eno de bi wie ye but ene e bi tro French dodo na aka na Abidjan e bi tro French na ba sa na ye twebe o mo na ye no mo di nsa wo so no o mo se so mani agipi se ene o mo tumi atro nsɔhwɛ no awie na mo tro wie nso no ama wantu bi ama na afi nso se de bi mu nso ka se apone no ha no so sa apono e bi ansi ama regional education minister ono so ebo modia ehwe se eye social ene nkola mbotula wie no enkoba se ede ensemboni bi ba na atitwese ewo ewie safa na nyina enti nkola no bia menya ba me no ka sai bia ena amotwa social wie no eni je ena mani je na metwebe eye district education minister and the district education director or achiase eye Mr. Kwade didi no eye bibi ho na so de bi ma ne Kwade no ha esen se metwebe no futu a ode ma school fo ne se we no enye awieye e de momo na se omo kofie no se omo bomo de akoso asua de esen se abisua no eni awieye sabre ya o result ebeba no se obomo de na usua de enye memasem na enye masem ena woda Yakobon so asese achiase district ya the people BMPM nyinse BMPM na se nyinse MPM dey wait say utumi hwe ho su ye enti mu kofie no so mu ma ehoma enya manisuade hu ne se enu tama mo resort beba no na kire se mu ye obi a ma biye pa afi so okoso so e de afutuo ezade ma ye nnuanom kwala se eno so nkire se adesua no be ye mo na emom awofo no ma matumi abɔ mo modern ama mo matumi ahia dwuma sorry matumi atro exams yi awie na ne matumi akyerɛ sɛ mo wie school a first special no basade a ɛsɛ matumi boa ɛyɛ awofo no na awofo no so tumi sa ampa mebɛyi ɛnyɛ school nko a na mmom efie adeyɛ mu ne ade no ɔboa ama ɔkyerɛ bi sɛ ɛkonya ne ba sɛ ɔyɛ toa no so a awofo no entumi endi yaw na ɔmatumi akyerɛ na otimi ahwa akola na tumi do secondary school anase university krambo na watumi aboa etimi nya ba ubisa ya na de ekosie no question for we anwumre ma me na wase ene wa manebo me da se nya ba abusia ya manebo ni ayekwesi ofori na tese wode ho amane bi si nsɔhwɛ ne
adisuafo ndi ni nyina ba wie ya chimachi ase wodi ni nyina sum ya wochem se bi mu kra wie anre o ana wamu tra French Abidjanfo no wamu kwakwatra wochem se achimachi ase de ne e friend se basabasa ye no anya de adisuafo do amhurɛ mu wo mani abie papa ani empriwanyinsa ne honkro ne banyina sohwe bremu anya de wamu hu bintu wo adisuafo na baso ye papa ne futu awodo a empanifo de ma adisuafo ni nyina da wobo ni nyina tofa soso adamati adisuafo na wo mawie BC we ne sohwe dikas nyina mu no ya ma wo mutri enkwa abusia ya toa anwume no nsia kan kase no so wo ehini mebosum ne da to sudu enkono ena krata ba bonten se kwanchefo panyina otua Ghana Education Service ano obenfo opoku amankwa opanyini ni nchi efratim swadru na opanyini krata ba bonten trese wamutumi ni nya dwuma bim ti aban trese onko na homigemu ana omfia soyo no ne ba bi odin ti bepa bia ene mfo wo mo sumbode ba bi obakoto de emfa wo mo ho ana abro yesum no ba bi obakoto de fo bia ho ampa krata aba ama opanyini enso ensasum ama mprempemikin ya feno kane kwanchefo panyina na oda Ghana Education Service GS ano obenfo opoku amankwa na fitinanu kwada ye ehini mebosum ne da to sudun kru besi enei ya di hufra babonten se ono ena eba bedi ade se kwanchefo panyina obehwe Ghana Education Service su nipakro eye Dr. Eric Nkansa na nidi bato abonten apa asu ena National Association of Graduate Teachers NAGRAT eya chechefo nkabo mu ko baako wo mu kwanchefo panyina na panyini po otua no president eye Enjo Kabonu ose he ate ye di enwumasua ne diagro Ghana enwumasua ne yehwe ne sankrakra no enwumasua pa emma obi nsakona no enwumasua emma obi be president enwumasua emma obi be MP DC MC enwumasua emma obi de ne ho yodefo papa bi no ene tiade to yade go ato pressa no owura Enjo Kabonu se edina wo mabo owura Dr. Eric Nkansa no nipa no ni trimu mobile sa ena enwema emobi ebeye kwanchefo panyini se Ghana Education Service no ozi papa ni ndu sa tebia no enu ntima wo mfa sa dibra ne nhyane sa ni dibra ne ntotua ne enwema odo bi obetumi aye no enti se obenfo kwasi opoku opoku enti se no enu nti wo mo mprema sa dibra no opanyini mamedi na owura Enjo Kabonu ekase na oche se baabi aye wa mamra ana dwumakuo biam ye omna edidi dwuma oso ko Ghana Education System ana Education Regulatory Bodies Act na oko section 67/1 68/1 ana 79/1 kire se ontumi fiti prako prankwatem obi ma se nipa ne mrameye kwanchefo panyini ma Ghana Education Service wa abra mrada on ma ye faso ye bibia osi dabi papa no hwe ne ye na hwe ne nkrata mu a ondu sa dibra na ye ma no Director General of GES enunti wo mo de wo mpene so ne empene so china na wo mo bo manfo kokko titu na ban sa ban no enhwe ne ma yi that annoyed and surprised all of us. A new Director General has been appointed to the Ghana Education Service. The authority to appoint Director General is the President of the land. Unfortunately, contrary to what the teacher unions indicated, that we want a Director General who is a professional teacher, who have passed through the mill, who can bring his knowledge, skills, and influence to bear on the activities of teachers and non-teachers in the Ghana Education Service. Contrary to that, the gentleman who was appointed yesterday is not a teacher. He is a banking officer who was a special assistant in the office of the minister and has been appointed as the Director General of the Ghana Education Service. We are not happy with this development. It is as if we don't have professionals and well-educated people who have gone through the education in this country to run education. It is as if we are being told that we educationists in the Ghana Education Service are no good to manage education in this country. We are President man National Association of Graduate Teachers NAGRAT owura Enjo Kabonu
Wani monyamfo Sam na te George aya ni go pram ra shebedwani ane NDC ni ma papa yezu eza wonfani agro na wopenina kasafa ne wa manga na sika sama atope wa mai sika forma sama edafo burujani dollar sa abuna mama mono anso ye pika hunya ngunguraye ara wochira musa empempre pasha se de wa manga na niama akoso na bibia atope pani ahohobone kura ni wa mai mu wochira musa wa munyina wa madwane sane wa mai mu ayedin wa mu dimintina enti wa munyina wa matu wa mutra se from mti samre empempre Ghana pandi ade friend sa ahohobone wo se bi ni wa mai mu ara wochira musa obi bia na wa mai Ghana mo obi bia bre akwalao penio akwakuro abriwo wasu obia na mohaw ni atitimu pa ni nyina da ana mamomo bone ni amomo kankan ya sabre yetimo na wopenna mana so no watu aso na wachira sai sa wo ya Ghana ni pa na na wutimi da ama hoto wutimi da na chese nkronyi wuhu bisa wuda na ade achinwa osisa wo ni akunu wo ya na nwanwa papa wasisa wo ni akunu entam na kwa yare sabia na bia na nemu yare wanya bi o kire sai na Ghana wuntimi na ma wonto ane wada nya bo no miensa pe wose wanite wani nyati ya na ne watiam ai ade na achin wa mai musa bi yadim biem na chasa wo di atwaso sa wasisa na ekoso anu chi na wadi tudwa wachem sa wanu kura no aya na ye ne hu so hwa busia woto awamu wa mai Ghana na so hwa se ne o mai Ghana amamo na titina pansam na sikasama yetia aya na ha dwie papa pensa wo kwada kura na wo dwe ne ade be che wo bedi ho ne awode be ma ne awode be hwe wabusia na ne nyina dam wo dwe hu no wo chem sa mampani na de tankwa akufuado no kura mayensi no kura trodo sa wa ha Ghana fo papa bosha wo she Ghana fo nyina no anya de wotimi edi so empo no wo hwe mampani da John Dramani Mahama na penso kwan ya wo fa so atoto ne niam enka kwa koyese ne Ghana mampani ya no wodi kan wo sajifo Dr. Kwame Nkrumah ne kwan ni so bi pepepe ananya chese wonama wo totototo niam nyina ye na so esansa NPP fo ne mampani na de tankwa akufuado wo mo da Ghana fo tini ya ne to aso konwa ane yede ma bibufo so wa mo mra metro so wa mo ba ya so amamo ni o mutimi ya na ane yetimu no. As a patriotic citizen, it breaks my heart. I don't want to call us a failed state, but to think that the Zimbabwean dollar that we used to laugh at them that they use who sent you to Lagos is performing better than our currency, than the cedi. Because of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and his shambolic NPP government, the cost of medication has increased by almost 300% from when John Mahama was president. John Mahama is becoming the later day Osajifo. Because if you look at where we sit as a country and the doldrums of despair, how people cannot sleep. You are able to sleep, you go to bed at maybe 10 p.m. and you can sleep till 6 a.m. in this country. You have sleeping sickness. Because you have to wake up and shout. Because even in your sleep is afraid of sleep. Because you are wondering how you will make it. Is fearful. If you had spiritual eyes to even see, even demons and principalities are running away from Ghana because things are hard. Right now, we are wearing tattered clothes. And the king who is fiddling whilst Accra, Kumasi, Tamale, Takrade, Kufuria, Sunyani is burning like Nero fiddle whilst Rome Ben is busy flying around. Abushani aya ni go pram ra shebedwani NDC ni ma papa wonfani agro woni monyamfo sata Samuel na te George ane jata aka ni din wonu wochem se o man Ghana mu aye dionti ahomo ni mpo wo matu amuto asefri wo man mu enhye ba ko aba betina sepa che e wo man kunkun Ghana mu apomdin semu aya apomdin se achiba National Health Insurance scheme ya no no se okwaja sabia no kutabia e kanka betiti no enu nti bosa so ate se hwi na afukoma ha opa na enu na president ma Ghana Medical Association GMA Dr. Frank Srebodi ababontin kire se apomdin se achiba fo dumadie no se abana ntutu ne nyoma ye emia nani na wo ma ntete nyoma bisu antwa nyoma bisu a dachi bi ebegu de nti o se ebegu ni se enenu a wo mo didi djuma enu ntukuta apomdin se achiba na ye de amaw ana ebi wonuma ekata so ntinu untua ka wa yaresabiam odi se nunu o manfo tonton sa en tukuta pomdin se achiba no kura
unhu asomfa so bia eno na oche se saa ye ya ne akwakotu aduro ne aton ne agiska ne aton ne agiska no osinka be yankaba no entwa saa de mu anye se be ha apomdin si agibafo dwumadi na ose biem ade ba ko ha adwene se de dollar no si kosro kwam na nyoma bo kwa na kosro esi di no so ho oden de etia na tie no saa no anye sa nyoma weni na ho bibia apomdin si achiba no ebegu daachi. Essentially what it will mean is that one, there will be shortage of medicines in the hospitals because the hospital cannot procure, and if they are not able to procure the medicines and there is shortage, when you go there you won't get the drug. So there are two options: either the drug is written for you to go and buy outside, you may have to pay out of pocket, and then one key factor, if you lack emergency drugs, what will happen is that most often than not, by the time the patient even goes to get the drug and come back, or a relative comes in, you may have recorded either a very bad morbidity or mortality, and it is quite worrying. And if we are not careful, this is the beginning of the collapse of the National Health Insurance Scheme. Eni ya mutiye aye president anase penyino otia Ghana Medical Association GMA ano Dr. Frank Srebu. Abusia ya tuwa kasiano aswa ewa ahinkai 93.3 FM social ni susa kasiye eni echana o Fred abe fontentan kasi swenya asem ketwa Facebook eni YouTube egu wakwa na wachira wadwen kama ebre semu ye bekinkai ni nyina de amawo na bodokita pani bia wano soso no eba na adwimu ayade a wodimu akutinye papa pase ye hwe na yatoto adwim yade ehwo wodimu akutinye pa ya Dr. Jerry Paul Kuche ayiri na wopani akasa chemusa wa manga na ne adwum yade na wa hapa papa ne wa ha no wosie so afa na mu akase ne emudo sopu na akasa ba beba ana wotre se empempre hwese ne o manga na mamoni mu ayeden na sikasama top na ade chi ade se nyina chese enwa dwendwen gu ade hye so wo bi apekwa obetimi afa so na dwete cash sika wano so santimi aka bi na ne wetimi ahwe na busua ne ma ne yiri wetimi ahwe wo mu nyina na sa dwendwen no ewo suru ye papa no chem sa dwendwen nko ampo no etimi ma adwemu yade o enti sa ban o wa bangwa ma hwa antoto ne ma ye pa de a ene no man Ghana adwemu yade no eba be kosoro amane mu ensu ye papa samafo enna matiti mamafo na mohamu ye pa na watu aso na wotrem sa wo besra ban yi ase wontoto ne ma ye nanka adwemu yade no wo ye ne bibia wo ma nu ani kan wa ne hihye mu ewo man mu se ne be betimi aboa amasa yade no ye timi abra na no sinti wo ka ne sadia na sikasama ato apisi kasama nwa ye den no abayi mo no homodin sa wo betutu ne ma ye na adwendwen a ade ba ebusuafo so adwendwen a ade batimamufo so adwendwen a bede ba ade hye so ne nyina da anu so betimi aba fam na sa ankoye sa na sa ne etie abayi ni bu na enugu so ma ne koye sa ispa de wo chem sa adwemu yade no afa ne mu akasia na fa na nipa dodo no enso ebenya ebie. The ritual killing, all of these have economic dimensions that is bordered on what? Mental health. So we need to really brace ourselves for more challenges, and we're calling upon the government to do whatever it takes to resource and look at mental health as a priority for Ghana. The whole world, economically, is about going under recession. And what that means is that people struggle to find money to cater for their children, people struggle to find money to do other things, and their daily life is going to be disrupted. So we are seeing that mental health is going to be a global priority, all because of the economic consequences emerging from COVID-19 will have a toll effect on all of us. And it's a challenge for every nation to plan ahead for the mental health challenges that come, because the unemployment and the job issues are not going to go away anytime soon, but it can only get worse and gets better. And that's why we feel that at the family level, at the workplaces, every stakeholder must make every necessary effort to be able to respond to emerging mental health cases that may come as a result of the global economic crisis we are going through. Abusani aye Dr. Jerry Paul Kuche ayiri wano aye mental health expert na wamana so we na watchre se aban hwe na psychiatric centers ahodo ayare sabia na wamohwe adwim hawo no wanhwe se nani betimi akwo enkade ne niam a wamu hia wo modan dasitne mu sa wamudi bedi djuma ewo bia ye ho no wamo ne homoden ese wo mo sabetimi aka ne tentem paras netimi aboa ama empade hye bia adwim yade ne ha wo no won betimi agyina wo so asom yade na no agyina wo twem sa
ne wo hwe wo man ga na adwuma sam ha adwen papa ne nurse fo a wo mu gu fie ne nyasam ketwa wo se nurse fo a wo ma hyeda akwa gentete hu sika wo mu tua ye nya sika ketwa wo ma wi anka wo sa ban etimi ma o madwuma yare so bia wo do odom kwa hwehwe wo na wo ma disua wo mu kokosua ye no wo mu te ho faso na ne wo mu gusu tifia wo mu nya adwuma bia nya nti wo sra ban se sa nurse fo no so no wo ma nani enkwa wo mo eho. So we're calling upon the government, let her do something in starving, resourcing the mental health sector to be ready for this stomach COVID-19. Enti no aban no woman nani kwa nurse fo no nyasa ni nyina da ade ayi adwemu yade ana eba Dr. Jerry Paul Kuche ayiri aye mental health expert wo no ana wo kire na adwen eno ya tiasi enigide nsemu fiki Friday na Caleb Coffee akasa to enkrabi pan kokobonsema ma aban se aban no nani mre se bia nyo ebu onu matitu abo bia ba ku bia boama enigide dwumadi koso pa na ose bia no esei na so aban na twi nani ti waka asema gunasum asenam de sa asem ne beba no Jubilee Hospital so yade abra ho sanse sade nskom de wa no akosanso de agu minim gran no yade ho na esoko afidi a wonde hwehwe yade ehu yade tu yade ase no ebi wo no mo okọ Jubilee Hospital na yare koda wa na wo kwasen ya doctor Gidanso say ya o chensa de odenika enso eyehwe ene odonko a me patho lab test bia won be ya ma ena pharmacy won madro bia on sabeka oba wo fafuro ye be hwe ko ise obewo ama oba na nyia di banch body ofuo ene eto me patho ebia kwanhia se ye pe bia agini pankwa won bia kama bi won ma ye be hwe abofra no opeso otwa scanner uni problem wo mo counseling unit ebribu on ma yalefo no hia kasa keke enye ko wo won panie ko mama ndro bia wo mo sa bia no ana adwumedie no won ma ye omoye ai clinic wani yade bia no won be hwe asiesia ma okama me pa cha sichi yade ene mojabroso kantin wo ho na insurance nso eye adwuma ofri aboabo ko odan amantransam so no so ena obehu Jubilee Hospital free 0244575799 0244575799 ena 0241784645 0241784645 Ochiman Development Association eye ankrankra dwumeku a ayiniti na wo mo say uyo nipa bia no wo chiman ana achim asase so a utumi edon tema beba no empo so ye be ko mecha bunu ni mpo oye tifidu mantem ni oka agbena kudwamaga okemini oka ni bia uni problem he oka abasema bejibenku ne gozi na ma komozem oka fantia uni problem just kase bia ana obi bia etumi de no be don Ochiman Development Association ODA epruna bie womo ebe yempuntudumo mu nkura awudu mu e de aboa aban enu ntimi pacho aban de otwan de wawebo aban otwan aban wawebo he ekwan yedi so agura aban ba ne yesiesie no wabetwam ko hyew sasa obi anu saten wan enkovo bisa pa wo mu adwuma ma enumunyampe azen boss ban no ye nyoma pese no boss no hu nanado banti wo mu ye nyoma na nanado nso wo ye adwuma onyame hu nipa wadi biara wo ye no onyame hu ti dwene hu yansa mo MPs DCs NMCs nanado ba mu mpotema mudi mika ko juri kwan so ko siesie baby de Ghana flag ko tale ayi MPP flag ko tale baby de nyame homo me pacho ti Ochiman Development Association oba register na watua 10 Ghana cedis bosumi bia no atua 10 wo de kwa pure enso fa betua ne mfa nyempuntuduma na mwa na mwa nchirima me pacho no aso obeba en KFM Frontex fra 0594 467 029 0594467029 South Brim Rural Bank Limited eye sikakura bia ba kwa wo pomya no se ya awurade ejina ne na so pa asemi amaso da machi
me jina me na so papa South Brim Bank womo ye bema mu South Brim Bank womo tisikasam tutu yase na womo se menkanjo se unsieska oho se unsieska oho womo de annual general meeting de toso 37 AGM ebe ehye so nyame bo china yai ewo osaberema da ko frempon toso mienu ne conference wo bank wa ewa achim achiase enu tomoton safro obia mrabi na mumo ba fa Ghana card kuta bibisrunkun ebekoso ho me patro 9:30 ken anopa na wo mu afri meeting no ase ebebuo eye dwumadi a memeda bia esu enwe no nsunko se enwe no wotwe tie tie bi obaso live bebu bi nso a na wa frɛ 0593 649595 0593 649595 ububa yanso yatibo Alhaji Hankuri Enterprise was here ni dada ontenya feni ebeso kane ahwe nanim provisions en ya wupa bia osebra bedin wodia fe additionfo na mowo ento asosuku no so provisions bia mupa bia no wo bi wana so ye onti bra na ebeje odia Alhaji Hankuri Enterprise ewo achim oda owo ye opportunity bank any South Brim Bank no mu finfini pe ana tse wo bo ejuma dendenden asana wo be conference no ewo emai so 0245 447138 0245 447138 Bempama Plaza Hotel ye twaniti awa efrani se B Plaza Hotel hotel ni enye sem ketwa tie wamu edan na mususu ye papa na den bia so no Quintus bed and a simo orthopedic kankasa air condition bubodan bia susumu and a fridge ni TV e bin susu bomum na Bempama Plaza Hotel ewa dan ba ko a no kitchen wom e self contained you shall crowd to me popo won sa no wa wone wa wasanso ewa edan e fani pa makomako aduasa 30 enti se conference bi na person no adwumefo mo kwa mo betimi so akwakoye wo sa dan krona air condition bom projector susu ewo mum wa ho bible ho sam susu agina brane bebi obepark wo kam enye haw Bempama Plaza Hotel ewo achim oda wo ni Pentecost asafono ewo nkwantanum no anedi anhwani pepepe ne MTTD susu be omu ye papa frempenufo ewo 0249 855396 0249 855396 afebu sumi ye yesuo asi ya de bonufo kokram hu dero ya de kaka ye hu se ya de na ewo ho panu ti ahenkan FM ani Jubilee Hospital ya de antoma aboano ya kan ya hu aboma ene na watwe pepepe 28th October ya ye free breast cancer screening ewo ifiat se anya asem ketwa anu ti onkwa me so onkwa ma wo ba so binsa na oni mi enumra we anya de ya je musimpo ananseteku a doctor for so ma yate ase asa kokram ye hu ntama yetimi tu ase na mom ye hu ntama na ekwa ha dwen ye papa panti bra na wonsu be ye bie dwumade n be koso ewa ahenkan FM ye nim ha na ekoso ye wachema boabo enimu ana chese ekoso ti ye nyina ye nka ye humom na screen ni ye me bi na fe ye mwanufo hu ban na nufuo ehu hia ye papa afa wu didwa wasa utimi bonwu dero sane be a wade na woton no asom pempem betimi ati bia ne wo mote susu dia edwa no enya sem kitro sa ekosoro ane sa ekosoro anu nti sa obebu ade ton dia husu de rodia enu ane ahenkan 93.3 FM eswo ya hihye ya na aba ese ba beboa emu ade ton esusu etimi akonkan enti from marketing manager I was 0244 290-093 0244 290-093 afi adishimama ya tiasi ani gidie nsem na wasuguso ya utie kase ewo wate wasum Executive Director Emma Civics Excellence Foundation eye adwumakuo bi a womo ne gye ani gidie nsem pa enu adwumadie no mudi se anyom tuo ne yi sinitwa ne sanwema nini na baabia wo mutumi difa na onipa kofa sai ko bae ya fa ne Caleb Kofi say said the National Theatre ya womo ko bi sei womo edi nyum to achi womo edi sinitwa achi womo edi nyoma do bebrede anigye eba empotem
ema manfo so dan wo mu talent adi no aya wo mu kodi sa adwumade wo National Theatre no na ohwe se de o mamuni ni na japade se de tie mprempren ya nyanya nim ne kro ni time papa Caleb Kofi say National Theatre no oko ure mpe utumi se bia ya emre efrase baby sesei baby tutu baby fu edan baby wawai chese ne bobra tata court of maintenance yayi yani kura eno chese o ka cha ban sa ban nim ana ban te ya ono Caleb Kofi ka cha ban se National Theatre ne bobre ayetan ti aban kohwe na wo mu siesie sase yo man japade wo mu nyamfa so so sa amfa so no wo mu fa bin siesie o tom na say National Theatre does not befit the status of a national theatre. If I were the government, I would tell you honestly, I would close the theatre down. Just as they realized that the Kwame Nkrumah Muslim Park was not in a good shape because it was attracting a lot of international visits, government saw the need to do some refurbishment and all of that. Eni amuti yei eye penyini ya no na da Service Excellence Foundation Caleb Kofi ono ena wato nkrama aban se National Theatre no oli agency na Caleb Kofi jubia mani abandi anata se Shatawale Charles Niyama Mensam wano susu na ekasa wa ha wochem se wa manga na wano kura wa ya nyumtunini bie na so ye ka nyumtuni ya wa bone homodeni ya tese nunum asofo ma na jeta tese nkwan wutie ne nyumu nsam na ya ram ye papa dia no wono wo de masa akode wo so hwe sa akode nyumu obo ene ehu video wa tese bibia susu didadide mu anka wo manga na pan yo man bia wo sinka sa brenka wo sa akode wo gidin ase anyumtufo bebrenka Wizkid mukrampo ma ego so wo mu nyina susu gidin na ne ye hwe atutu niema ye papa so wo manga na akwakoye bibia wo nti sa akode bebia wote ane wotem wo jem sa hwe sa akode a se ne obo na nyum na ka wo sa Afrobeat style mu nyina hyehyɛ na se na nka wodo no dikan wo hwe tutu wo mu niema ye no kire mu sa akode wo bo no wo modin papa onye se wo tutu ne niema ye pa wo hwe se ne wo bo no nyuma ko wo do na se wo kufam se ne be ya wo betimi di wo man Ghana isifa pimpa bia ne wo sa yetimi bo na baso ye papa so ne sa akode ye nyina no wo man Ghana happen enim enkronkro wodo wo maka wo mu nim wo mbebo sa akode din aba ku bi na chese twem se ne sa akode tie no agwo se da ni de nyina yetimi bo ne di no twem se efa bi so no wo se sa akode na wo bo ne so bo se sa akode wo opportunity ne ba ani akwanya ni timi bia ma ne se ya no wo bo twem no twem se mo hwe ekon ne duba bia tse obe kasa bia no obosa akode din wo be kasa bia no obosa akode din so sabre ni nyina na ya kwanya ni nyina da sa akode abotugu enu po na ka hu bie ama ba bia sa akode wo ogusu o akaye ana satem na ye kwambubo ni din wo so mu a wo sen kasa akode anko koda daga kanya ntuni bia tipen ene no Sakode should have been bigger than Wizkid. You see what Sakode even did? Sakode, I just say they put money into in craft in terms of videos and everything to make it perfectly right. I know, because if Sakode they do one and they watch him and you know they finish, you know that they look around because what they do, he's alone and he's using his money to do that. You post that Sakode in video, especially when Akon even mentioned Sakode's name. Sakode should have been there, like, you know, but I could also say he didn't even take advantage of it. Entina chese nunu na nuchi ana Shatawale chemse wo besra Ghana for papa si we aya aseme hia no edi Ghana for ntie no yon ntie ne ye ni ditu ni fans SM family no wo mu ntie aseme busuya kwa nyina wo mu ntie no wo mu hye no so wo se afimpi nu ni aduonu nan ni du ni yakwa kwato aba wo besra se mampeni dada John Dramani Mahama yansa ma na kwanya biem wo se papa na ni so ade hunu asusuo tema no ye mampeni wo mu nyotofo ne kura no na wo mu timi nya kwanya akukọ baby man se wo mu duru ya wo boni di se wo Ghana ni ya na te se wonye obi obeka no ho akyerɛkyerɛ ne niam ani sunsu sa ban ya wo tisui wo mu nya bi da wo mu hu bi mposu da wo se nya no Shatawale nko a anyumtofo a woduro ni nyina so bia beka no kura ne wo kan wo mbesi supisa ka ne mampeni da John Dramani Mahama na wo boni ho modern papa di Ghana fo ya ma na kwanya ne biem
are getting, but we know the CM, that was what he wanted people to see. What Mahama was doing for some of us was, yeah, like, let me just put it straight. Like, I was doing a back to school project, which was my project. Anytime I go to like villages, schools, give exercise books, stationaries and stuff like that. And I spoke to one of them in government, took me to one office to the other, and before I realized, like, I believe I would go into politics when the time is right. Auntie ani yesota wale chance ni ama mensa wasi John Dramani Mahama yensa mana kwenya ebiem. Ghana nyumtuni baako ya ye ka abibirema no se pa nyumtufo a agi wo mu din pa baako a o man yankasa so film Ghana o sa gi din pa ya ni din e de Black Sheriff na Black Sheriff ena abro wo school mu no ena o kana sempa abro wo school no se na owo abayiwa bia na neje no ya na one ne love Adoma, hey, I miss you. You miss me? Yeah, I miss you. Na one ne love na school time ana abayiwa film na o film na ye ne pa ti on de chese wadini ye wa wie nti odidi dim kakraka nyumto ye na odi abebom pan ama na nyame aye na dom ama no sonsonma ahyenya na Black Sheriff ejinidin na ojinidin ana o se abayiwa no ne te e wo school ana abro ko school na o pen wona kumam ana oni ni din sa so fa adwenye bibia se wato na nan mo nsedo ya na nei wiase ni na tenenka de a abayiwa ni bone no no so penasem abayiwa so penasem enu nti obeto nwum baako agende no nyam azo bia kwazo dem ozimbedi adanse baako de ahye radide no nyam ozi dinina ti blacko wato nwum ni na e de ahye abayiwa no nyam na enwum no bi bekasa nwum banya sa nwum no etire da so eye paradise nwum no oto de hye ne abayiwa bia no onene te ewo abroko school oto de hye ne nyam anaso de kakai no ne abayiwa no pa na eno na nwum ba bonten ape abayiwa na blacko ene hye wono mo abra no wo school mu wo beye afimpini ni dunsum no ne papa ya fe no wa Clement Kofi adubofo aba bonten se Black Sheriff ne ba no wo na wo no osusu se Black Sheriff nim hu bi ne baba wo school SS ya ofrim no osusu pa so nim hu bi esanse nyoma wato ama no ene nyoma bi okeka ene niye bi a oye no tumu se Black Sheriff nim hu bi pa so osusu nim hu bi a ene officially omra busiana nim na one wo mu medin sa woso ana se wo ma etia asotwe ana se wo ma etia nyoma bi sa no onko chia sa abasumku no anya sa pa dia obekọ so abọ no sobo se ne baba iwa no wo SS ofrim ya no Black Sheriff enim hu bi obusuani bia na wo Black Sheriff ni hu obusuani yi mu se obi bi ni akora no nti wo beka bibia kire obusuani no obi ehu ena akora na wu a 5 years ni no ena beka kire sa akora ne yempra eno na me pese me mani hu se ekwan akora no fa so ye ne mpra no o mekire anya sa bia me metimi aka ne pese ne akora ne wu no wonim hu eni amuti yi eye Black Sheriff oba na one ne te se ne nkanchima ewo entoso school SHS Clementina ne papa ya fe no owura Clement Kofi adubofo ena ekasa asisi yi na eno nam so ama Ghana nyumtuni a owura adubofo ebo no sobo de santin we to no so Mohammed Ishmael adodo na fe no Black Sheriff enso ababe yi anu se enyum we de se obo se nka odema abayiwa na odon wo school time Clementina na afi kwa ba ne se na abusuafo ne papa kura yi ni ti keka nsem we ni nan ozo Black nso aka se ya no ye nteni nsem ni bi iPhone beatbox na ye so we started with what we have into me believe me now was always in Adiana art na ye creating and you na ye no I mean the me GD ne say o say me share me na me true to my art and you na me no like said me hu me be a shame no me keeping the same and happy and you can say me the bad down and na me believe say be to me mama me pay to me because I still see myself as that young boy in me drew baby the money I they make
me talkers near the M5 promote my music because I believe that's the only way. People that you call lovers, me time I call SHS. Aside Omo I'm in your room. Now me few friends for block, no so say a call block. Few friends I'm in your and I lost one back in our dormitory too. They are not damn it top, so I lost. So when I was making the song, I was meeting a beat and I was reflecting. So I drew inspiration from one and I sang that song. Because most of the times I feel like man for you lose you, they become angels. Oh yo yo oh yo yo. What you do me, you don't try. You told me, baby, we outside. I fed yet in a bay, I'm sorry, not can be tell me why. And then you know me, I day online. Waiting for your text, so I know fear. Nkaba mami post a goodbye. I didn't yanchi, I want my style. But I forgive you. Aha, nti ano no. Ti dia kwasuni na no. Eye 2017 yade bi unitani afen kumaka. Yade. Aha, kumaka no kafra. Kumaka ni school. Said your motwa na nke ya matin. Kumaka no eye school. Ena yade bi unity wono mo. Na yade ni die upa. Ene black ochema ekunkum ni namfofobia na oben wo mpa ne ombo. Ebo kosua tafri ekunkum wo mo. Amekukum abayiwa na onini diagro pa na openo asempa Clementina ono nso eyini frio tiano na obo se enwuma oboy obomo omu ni na wa Clementina nkompo ti eba ne se na papa babo nchenze na wabonwum dia amande na eni wonu nim hu bi na eno aso a Black Sheriff kasawe ya pe ana ne maame Auntie Mary nim say this be the life I live for here ono so ba say he kraji wa unnim batitia ya unim bra ma bra me baro ho na unim titiam dia man wo Muslimi mu Quran na me man Quran mu nkyerɛkyerɛ tenetin no fie ane abonten baabia kasa ne ye bibia mu ama nyame adome be dia hete na se ne nafofo ne wo mu diagro ene abayiwa bia okanwa na oni ne diagro na owu abefa wo mu kwa preko pene se obonwuma hye wo mani munyam san so onwumtuni a ozo ntiaze ngoye betwani angobe ndan oyanyumtuni ntiaze obonwum de eka wo mu na o say ne ba nim o baba yo ne wo no hu bi Auntie Mary say o ka che Clementina papa plane fa say onya ne ba be ma Black Sheriff na onwene no san say abra no wo muso akro mu diagro no no ne ba no kra ne baba yo mo hyada anya fine sa na enyum no so kro boy afa no o paradise no wa ma obadin wom obadin Clementina wa ma wom ti e ba ne se na afide wani apokere ho a na adi na waje na yo ya Auntie Mary nsem ni Black Sheriff nyom no so a woto ye no me microphone na tag ye ne na sefo say sage no because microphone nim say o no school but me man say enyom no get the deal e no man ka sa tag afi de ko interview again no papa get ne papa nam ho say ai wono no nim say ne ba na ne Black Sheriff twempena enti ne say ya Black Sheriff na to nyom ne de ne ba ne wo ne hu bi mama Auntie Mary akatwi aba aba ti Auntie Mary Black Sheriff ne maame ne enabusia motiye no abusia na ye fiadanti Freaky Frankie Friday kasia na ha ne edisi na ye kwa SMS ni Facebook na fe wajenchira no ye de atwaso ntimi me hyase free SMS no we say ahenkan you are too much yeso so ye too much papa ya no obi anu ani yesi akan yo yedem anatso no so ade abawache ne mame Agata Okran ane eye officer wo se wo mutie kase ne live ewo Oda Morning Star chese enya sem ketwa nyame nhira ye papa o nyame nhira ye bo Samuel adi free eye komina ebaye na wesusu de abawo se inti na do hu se ye bre Nanadu hu se Ghana for brada ni de nyina ne se o tutu niam na niam akosoro wo se nanadu hu ya wo kai nanadu papa se Ghana for brent wonye bibi fa hom kokora bana na ya achim oda wo se aw Ghana yedin yo Ghana yedin papa wo se ahenkai ni se dwane ho bo soso akosoro adwane ho bo akoso papa wo se abenkwan mo
abenkwai mu susu akosoro papa pantiyen kan wasem afi dollar no susu ahode no ebro so ana wono so de abamewe daddy free achim ayirebi ana wode aba wo boya baso ye papa pase kase no edidem watchia Evans any golden boy we SMS bi eba mama fancy na odi Facebook no enso ebeto so na ye hwe Facebook live na we se ne dindi ya woza odi free swame na say say Ghana cedi ne dollar no say dollar no wosro sin cedi no o ka say ye kan tu twitwa je ho ye ne bia nyi sanse e plane an se nyinse pi e plane utwitwa je ho agosia na den na ebu anim papafu amfuru ma aba sei ozimedidi ama na hyem so wo yare ai nim se oyefunu ai de ndi akoda dam no ozu ti enu di si enye yi sa na ti o si dollar no wosro si cedi no ti o plane ti obi ba bontin be ka say obetwitwa je sa de ekosu ya na se nipa ko onora ya woza edi free swami ena ebai teacher Kojo Tepa enyina susu o say President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is being the first president trying to seriously do so. Anti obi first comment ya woza de na teacher Kojo Tepa enyina susu nso ka bia to so san Azeman Edifree Azeman Ventures Chronum Opposite Market or say e braso o say aban no eye na famu die boama sidia e ko fom na dollar wo so no enu so etimi ne tentam kakra na emasika sim ni jan kakra na ahunche we die anu odin pa Bright Ejay Edifree BB Kaswa America Town o say aban no de shema pa egu akwan mu se de bia mprempre kasam ne enwoma ehwan bawe no won be gigen afrim ti enche ojidi se nwoma be konkan ama bibia ayi BB Kaswa aka hawanie ena ono so de ne de aba Amiscos Pelele Kaswa aka hawakumsin tuaso o say o wishi NDC 4 year pa ewo wo mabato mo babeto nyame boa meme dan de keka ho ena afi mpenfo mbeyi wo mo e de omo akwa akon e wa afi mpinu na dunu nan omo mu tiri nkwa pa wo nyina yi ko mensa pilatu nso de ne de aba osio mampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo adwuma enu so program e wan kan fiti anopa ayi no du gosi dumienu adwuma ye obi so ma na adwuma ayiko ose ma na ayiko ba epremantim we frase gidigidi wa bre okoje na ho nyambo kire beto aso ti ehonsem eno na so mo twɛn no pa ewo mu krom akwahye ho akwasi hu kwaw na so mo de wa ba wi ana me boa hon mo na so o start kwaw yin kokko like kwa no start KK Kaswa Kaswa Edifree America Town oni de na aba si abro so dada ankomo foster de ne de aba Pedro wa Madina so de ne de aba ebusian edisi na yako na abrempon mu ntuo ato so ne obrempon sintim poku achemman so hene asanso yokotoku benkum hene ono ena wo mo ne be dinkutan 1-on-1 e wa abrempon anamo ntuo dwumadie so tie na tie obrempon ni kren to kran ye producer anwumre yi ama safo a atwe ye ko bibi o se ene ye fiada fiada susu de duro bi sa me kwaji mani am obi de atu ne bafo na watwe ye wie ye no ogoji ne no bia ye den de atu ne bafo so musu yo ni tutu ni ayifo no o mebie na ba fresh phone bi easy phone no and so her way dan me kan sa anu ne so hwa eswakura anu no su ne so hwa ehuhia ewo wabra bom eswa enso wantimi entwa ne aka nyina emu ato enti wawie na fe na akese ne beba afe na enigi akese no ba beba ntime sere wo mo enigi no bibejo mani so no weni eswa unru baby enti ya na wato boase ena okita phone kra na obi fra wa papa timi je wan na efra no ebedru baby phone ne da okra na ebere obefra sa sumesie wenya kobra befa enti hwe wo husiye mu January no we a professional advice every mami akua January Kwame Asante